موسل دویم باجاره هری مزن عراقیه. دشاره 3 سالی داعشه ده که موسل ببو پایتخت خلافته، موسل هری زیده زرار دید. ده انجام ده جی گل کس بیکارمان. شوق علی گچک جوانا موسلیه. پشتی کدک مزن کاری بو کمپانیه که چاپ و دیزاینی آوابه که اونها گل کارمندن وهنه. شوقی هر روز دچه کمپانیا خواه و به کارمندن خواه دخبته. وكميناك دما از لكولانه كد مشيام من لكومبانيا كد نري من دديد كو كومبانيا پرمزنه ليلوگويا وي يانجي ديزاينا كو بكار آنية نباشه لو ما من خص لمالي دس بوي مجاري بكم دس بي كده پر زحمت بو كلما يكم رازي كرنا مالباتا من بو كو ازينه چار ببم در كومو هرم كومبانيان ددم كده كو تبلايا كمن يا فرمينينه از بتنه دچم كومبانيان مزنو هول ددم وان رازي بكم كون اسنامه خواه یا دیتبار بگهرینن. هفدیتنین پرانیا خودیین کمپانیان بشون چمکی سبهان مجولی کاروبارین دنن. جبرهن هرگولیان هفدیتنین خود خستن دمین پر درنگ. وکه جنکه جمره پر زحمت بو چمکی. پیویست بو که از هفجین مالبات و خزمین خورازی بکم که افتشت گرنگه چمکی وان او گرنگ ندیدید. بالبداية يعني فعلا احنا بري وصابو ام جواكي كيفنا شوبن و ام قايل نبون جبركو او كتشا و ام دجواكي كبر كيفنا شوبتا دجين و ام دترسيان كو او بسرنا كفا لد داويه دا ما پشتوانيا ويكر و او هاندا ام جواكي پر دترسيان لد فين هبو هن كسایتی دوی جواکی ده چه ببنکو جبو جواکی بخبتن و جبو خدمت کرنا جواکی بر به پیش بهرن نها ام پیشگیریاوی دکن و پر پی کیف خوشن. احنا مش واحد او ثلاثة اللي كان ام دو سه کسبون جبرکو خودیا کمپانیا مجن بو زحمتی مزنتر بو چمکی چاودریه که مزن لسرما هبو هر شاشتیک بهاتا کرن به حسانی دهات دیتن ددمکه ده که گل کمپانی هنه که خودی وان میرن همان شاشتی دکرن لکسی تبینی ندکر جبرکو ام جنن هر دم چاودریه که پرتوند لسرما هیا بداية شوق ده دسپیکی ده شوق حوال و هفکارا من بو بری کار و هفکاری دناورا مده هبو نوک هفکاری لی او آلیک و از جی آلیک بوم از بکاره وی پر ماتمایی بوم از قط ندترسیام کو به جنکی را تفدیگرم و لموسلی به جنکی را کار دکم چم کو بری هفکاری ازمونک هبو ازمونک پر سرکفتی بو بره واجیویه که مورالک ما هر دویان آمازن هبو و ام لسر وی شوازا کار بردوام بکن و ده سبروجه ده کارکی هفار دناور ما هر دو آلیان ده هبه تیکلیا دناور من و شوقی ده تیکلیا که تمام کره آلیک آلیه دن تمام دکه گلک رامان جی آلیه وی و یان جی آلیه من و تین پیشکش کرن یان از آن جی او وان تمام دکه و دو داویه ده کار راست در دکه اما اني اكمل لها وهي تكمل بالتالي يطلع العمل صحيح. دما کومن داخوازا کارمندکی دکر آن من آگهداریک دوشاند هجمارک مزن یا سیویان ین میران جمره دهاتن روژه من جخوا پرسی چما جن سیوین خوا ناشینن ین کو نیزی من بون کچین حوالین من بون من جوان خواست لی پرزگریکا همویان هبو کو تجهکی وان یه پی باور نینه کو کار بکن و خزمین وان جه رازی بن کچن کولبان منن جدا مجمر هشت صبحا حتی هشت شوه و جارنان جی اگر گلک کار مهبه حتی 11 و 12 شوه کار دکن باوری من برامانا کار کرنا جنان هبو لو ما اجدریه کی دن در باسی هندر بوم کو او جی رازی کرنا خزمین وان بو دا کو بزانن کو جنک دن لوی داره کار دکه بوی نرینه کچن کولبا من کار دکرن او رامان جمن ورگرتن کو دوی خزمین خواه رازی بکن کو او جی حتی درن کار بکن چمکی او ارککی به جهتینن و نجبو کیف خو کار دکن لی برو واجوه نچارن وی کاری بکن. جدل از راستی گلک زحمتیان هاتن چونکه جواکا ما یال موصله
کەچ زانەنگەهێ قەدینە و لە ماڵی ڕوودنەیان ژی هەکە هەبوو کارێکی حکومی دیکە. خوا لە سەکتۆرە تایبەت پر دوور دەکەن کەش تێدا کار ناکەن. سەکتۆرە تایبەت نینە. کارێ تایبەت نینە و پۆستێ تکێچەکەی ژێ نینە. بڕاستی ئەز قەرجیاوی قەچ بیر ناکەم. شەوقەی بانجۆرەکە مازن لە من کرد. بەری هەر تشتی بانجۆراوەی لەسەر ماڵامە هەبوو. چونکە جارنان کاروەها دخوازە کو ئەز حەتانین دەرەنگ ببینم وێ ئەز دگهاندم ماڵێ. بێگومان وەیەکێ کرد و ماڵباتامە پشتەوانیە کارکردنا من بکە و ببەهاندەر و پشتەوانا من. ev erkiş bo min pir zehmet e. Dema min didît ku jinek ketiye jêr bandora min berpirsayetiya min zêdetir dibû çimkî min ne tenê nûratiya xwe dikir li şûna min nûratiya hin ji wan jinan jî dikir ku de projeya min de kar dikin an heval û hevkarên min in an jî jinên ku bihêvî bûn û dixwastin kar bikin û xwe di min de didîtin. آنها شفقه جنین موصله را نخاسم این کو دخوازن دست به کارکی سربخوا بکن بوی شفق و هیویک.